nga sarkar na ngel het tur din thei ani nan hianin ke ni pon thei top ma kan la kha MNF le ZPM mina tho ho na an zia khan ke ni BJP MDC pani pe chu kan tel tir ani kha sarkar na khan chief minister ne na pon representative te kan tira lai autonomous district council area hian sarkar na chak tak sarkar na khet din ani theina turin ke ni BJP MDC pani te chu he sarkar ning coalition a hen kan lo tel ve don ani tin chief minister po ne na pon kan thlen ani ma se chumi kan thlen nu ni rei lo te ni tu mania MNF na thanin withdraw le ni kha so ole Mizoram Journalist Association a member tu tak tak te Mizoram BJP mingin kumthar chi bai kan buk chewa kuminin kalze natura po du sakna sangber ke ni BJP Mizoram Pradesh wan kan tham chewni voina kan somna te ngai poi moin he design local theya in chunga nom thu kan soi poke hey voina kaning ko na chanchu Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin chungchang soi tura press conference in ko kan nia press conference kan tak tak main introduction kan nei lokanga kading lama tang ngin introduction kan nei nga kapula thu hi pi lalrem sang e fa nai ni hi joint treasurer BJP Mizoram Pradesh chona piami hi Pumal Soma president Kisan Morcha ania chuanin kaveilam mathu hi Pulal Fakzuala Hausel ani hi state general secretary chona pia berasil ame hi PC lalbiak kimi secretary BJP Mizoram Pradesh ani chuan voina kan press conference kan ko na chan tele Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission chungchang a honna ti mai tiang chu a introduction ang min soi sakturin Pulal Fakzuala Hausel kan so mange lo me introduction kamin pe ya pudel so now not clear ya di state general secretary veto ni ya tin central lampanga kan national secretary te jingami ani boka nya soitong khan VBG Ramji chungchang soitura local kan ni ya he ek chungchang a hin lo to mai theya alo chu he ek ta hian ni nge thil tum ti te le hei enge nia amma MGNREGA ron thaka tura ni thu te point lo to tho mai theya zaw de win hei soi kan tu mani India ram I ma so na Viksit Bharat 2047 aimin tuna sarkar kalai me khi kala chumi athu pui mil tur chuan in tuna po hianin Viksit Bharat Jiram ji hilopiang tila act hi ron mani en thia tangin kovel ram sang sanga mason na omna kan ti reng renga chuan ram mi pui khole tuite ngai tu apiang heng hi ram masodan nia chutiang tho chuanin kan ram po hi prime minister Narendra Modi kai suai tuna sarkar me khianin hatia ekthi alo don ta ni e kan thia tangin aminga hian Viksit Bharat ania Viksit Bharat to develop India kan tiangin India mason na tilam bang hoi zong khania tin guarantee Rozgar or Ajivika Mission ti hi chu na thona le e zonna asap togin employment le livelihood mission ani ya chu tuna hianin thingtlang le khwa ate man thei tura e ek te hi dona lo ni ta ani en atak pui tuin hei hi age ani ti hian soidon taila ama khan scheme sokar masalam pangte le amalam pangte to lo man to thina kha MNREGA a khachuan ni za in lo na kan ti thin kha tuna chon ni za le somni panga in lo na lom to do na ni za chu ni lovin ni za somni le panga lom to don ni em chungchang ni kan soi so zelanga ten hei hi point sang feature chada u meron kenga chuwa ta chuanin tun ma soi nu MNREGA loya thil fel lo tam tak adong tu pui na poisan don lo chungchang te ana chungchang te ka tiang zong kha tuna hi chuanin cover thiam na mangin GIS system kan tiang chi te then Aadhaar based
kan tiang chi zong zong tun lai ko vel thiam na bang mobile app sang chi yang chu khang zong zong a monitor tur ani dan te ten sarkar ina matching share nei ve tur te po om le chu da chuan in sarkar kha ani tu an lo ni ve tok tak to do na ama te ka chuan central ina 100% funding te lo ni wang khan sum man dan dik tok lo state tam taka oma heng ho te po hi zir chian na chuan crore enga ma za kha central sarkar sum kha aluang ra ni khang te kha ti re tum na te po corruption do na te po ani pa ome in heta hian thil pakhat thale do mai chu di somruk chung hi amang tu te na an mamo da na zirle atul da na zirin state sarkar hi anin chol lai lo ki petai to do na ma chon ni zain lo na ni ga chon ni za kha in lo hun tura ti a khan an in lo a na dang thok thei lo nom thina ni tun de na chuan in farmers te lo nei mi te sarkar in ngai poi mo a chu ti huna chuan ni za le som ni panga in lo na hun a siama hian in khati hun so state sarkar te ne na hun hi plan vek tur ni wangin e huna hian in na an lo tho thei lo amo an tho na dang an tho thei hun tiran buan tu laia bu seng hun lai te na lo in nang ani pon kata khan ni somruk chunga kha state sarkar phet puina khan chol lai lok thei ni do na ni somruk khera kha a thlona choila lok lo khan an mamo dana zirin ni somruk chunga kha herem thei ni don ti te nia ten poi model chu direct benefit transfer kan ti ami pui an thok tu te nge ina direct ka an account an dong tur te middleman to lo tur te ek te hi adong tu tur le kun thok tu ta na mal som na tur ani don ni ba ka hian thil tam tak self help group kan tiang chi tele meichia lampangina na an lo tho tam tak thina te kha khang te po kha thingtlang khot thingtlang ti te po ina an man to thina te po kha meichia lampang ti chakle zual nan te ek te po hi scheme te por anom do na tin he scheme hi centralina pumbela an du du anga scheme an on siam ringot tur di to lawa ti he hi state sarkar te nen ten state sarkar ba ka hetlaya thleng tu VC country level thenga khang ho le na income kaya scheme te hi amma modana zir aleilung mamodana zir le ami puitena an mamodana zirin e ni zale somni panga in lo na tur hi engte siam rem thei te di don ni emi scheme ba ka hian nge modang lop na te ne ama scheme te po ka omin ka ria ka ta kha ni kan joint treasurer pi te te khan in an soibel se thawme kalome kuma fa boinia he kan general secretary tan introduction an ne angin kedi party chuanin india ram pui khoi thingtlang mi te livelihood ajivika ti kha livelihood ani a kan nuna poimo em kan ni tin nun te po ti la thome ni ze in lo na hi in hanan kan hang se em a sang ni le panga khan kan chat tho angin UPS or khan lain he scheme thatak mai hi introduce ania am ero chu kan han mang chongat ngata job card holder kan ti khemi in khata hianin job card holder pakhat minga omnangin chung ko minga oma khami kha adar base ani lo wangin job card lemte tam em maya NDS sarkar pumodi kai fai sarkar lo pian chokhanin adar base in an han ti chho tam mopa tuna hian adar base a kan lut vet to a khami job card lem khachu om ta shilawani am ero chu za central tanga sum lo kalani wang hianin job card te po hi alem chu om lo ma se chung kwa hianin pakhat ai tam nei te po hi alo om the ni hi ti te po mu chwa bil zel ni a he VBG Ramji mang hianin system thale zwal tuna so kan chat tho to angin kan phone atangin thil tam tak kan khoya kan technology sang to em ani chu technology sang zel chu tuna hian mang chho turing kan imbo se meka Mizoram a hian tuna job card holder hi chung kwa per family angin nuai ni sing khat sang thum kan oma chuan ni khata kan in lona re thi cheng zani le somriat pakhat ania kum khata hianin vaibel che zaruk don hi central sarkar in ze in lona ta Mizoram sarkar Mizoram mi puite min pe a khatina kan poisa mu chu vaibel se somli pakwa vaibel se somnga don ani chu chunga chuanin atlang pui thu in khatina hianin ni sari te ni som pani te kanin lo a thabi kha kanin lo chho de ngot ta ni
VBG Ramji a chuanin kan GS puma fakana sei ang khanin hemi lova tu lai te lo hal le khai chi han thak tu lai khanin ol du chang ti kha ombe theita khang ang kha state level steering committee ong dona anni in thale lo nei tu te kun na thok tu te ta na thathe ang ber tur khanin central ne na thunzomin anon wang chuak don ania he budget hi Bible chia lir noi khat sing khat doi khat singa sang khazani pani lai ni central budget a chuanin alian ko takani a achang chuanin budget hi kumma sa aina taniam hanti te oma ame ro chu state then khatte in lo du tamlo te lo om ve thina demand driven ani a mamu angzela lo budget siam ni wang khanin apunga motem molam pakha central chuan phung thu lo ni tuna hianin ama chuanin cho ei bar mu na ngor ang chi mason na tak tak mason na chu athen tho nangin ei barata na siam deu adwan khani ame ro chu tuna hian india ram hi sang ni le somli pasarina kumzana india kumzana kanlom na tura hianin mason india develop india vikshit india turin ke kan pen meka chumi atan chuanin he ama kan lo soini za inlo na kan ti narega kan ti mai thin po hi ngun ta ka ngai tuin vb vikshit bharat telin aming te po hi thak chhawila transformation development tak tak mason na tak tak india ram kan hoi theinan he mi kan mamo angchi sang te central hianin bank national rural infrastructure bank tak na hi omani khami tenen vikshit bharat theng tur hianin thingtlang mi zong sam vc tenena thokho turin he scheme hi convergence tlangila irrigation te mason na sang di perang chu mizoram chuanin hei soil and water conservation te chi sang kan oma khang tenen mamot sang ka officer khom khan state steering committee khan real howin chumi chu district atangin village atangin district a chhole in district atangin state a bok khanin in shwal mum lom thain kalpui turin tuna hian ming thar nen chutiang ang chuan sarkar hi ma alan se em ani hem scheme a hianin kan tuina water security lampang te rural infrastructure te livelihood related infrastructure te mitigation hemi weather in thak thut tlem lai khanin kha remal te chiat na rap thak de kan ne ka tiang ang athena in herem zung tur khan he scheme hi dwan chho tak ani am apoi model ko ti chu na sina ka soi kha gram panchayat atangin district atangin state atang khan alo le lenga tikhan a in sul pel zung don ani kan mamo ang hisab khan chutiang ang chuanin hisab chho ani national rural infrastructure takatang khanin pelfai takin in semdar chhodon ani bo india hianin zona le chana tam tak te po in nei kan ringa chung te po chu in ri ruwa khanin lo in bua sei lo pula chuan poi mo tak mai chu ni som panga chunga khanin in lo na tur kha kan mu lo ani chuanin compensation te po kha mu theina chance mu theidan tur te po kha omani state sarkar na tho trok tu pangai do na state sarkarin enge mo wanga delay oma mi puite kan lo in lo enge ti kan zon no yang te po kha he actor hianin aron herrem pu chho tha em ani tikhanin zona te kan ngai thazenanga atheng ang kan in shilpia chhozel don nia olai chulai chu tlemin kan soi zau ve duwa englo apik takin wage payment chungchanga hlo impact na chungchanga khan na an tho zo rim chuan ni sompanga chungin al hlo kha pek ngei tur ti ani chumi chunga hlo state sarkarina apek theilo chuan compensation kha state sarkarin a cho yangai ta ni chu wangin ke ni Mizoram te ang state re the dan pe chuan compensation pe khathil har san tu kani chu wangin state sarkar chuan anin hlo zo ni sompanga chung khan hlo kha an peng ngei tu ti ani a hei hi thintlang mi te tan chuan a tha em a chuan decision making chungchanga hianin emi scheme ina atum per chu gram sabas kan ti te le hei vc kan ti meng chu ani ho kuta hian thunei na sang taka pe a development
kal dan tur chung chang te le decision making reng a kha VC te ko ta hianin thu nei na apesang em ni ti kha kan soi bel duwa chuan pusi sakhanin engomoni soi bel du emo kan sei lo te kan hmai pal te oma lo sei zau ve turin kan so mang pusis Kalau i Gram Panchayat Development Plan kan dia GDP itu people's fund di bawah kota ini serta apa anu serta kerja serta kan anu bisa itu grassroots plan nanti ini bottom up cara top down do kalau cara apa kita ini di amani memo tu tinggal yang memo ati tu orang kai tu ngai plan siam se ti se department ne ati yang ha ini anu kalau kui chozer ne tin central scheme lagi ini ai ka chang ka chon ai khai dia vector ni tilai ni ka sare ni mo soil ni mo tening khai dia den paman akal mo vector ni om chen dei ta mi thiam den tin ta digital india se ka dia digital thì agriculture to farmer support to again no amlo tenen i ka tu ha ting te ka ai ku ka i ka kin apa ka chon ar khatim dai kan ha zong to pa an ti ya tu da chon pre planning panche bc ke kan dia nga tu ka kum khat tam ka siam do ta tin yore ren ka di MIS kan dia GPS biometric attendance ka digital at mang subong to ha BBD ko ko sa ito MIS sa region ang sa kote o tu te ang mga koli te dong no pa i tunangi press media to video ang access te dong ni nge to ni ko ni nge to sa nge to ni ka in jin ka ni so pa lu chu ma pek tu ka ni at nga se an du dan chuan ka to pa zen pek ni se các tổ hợp tech thìเราชวนที่สอบว่าช่วงการนั้นยิ่งร้อนมันแป้งเงี้ยง่ายอยู่นี่เราชวน interest กันที่ compensation อ่ะเป้งตรงนี้บอกว่าทีนี้จะส่งที่ปังอาค่ะอันทอดให้เราคนที่ supply ตัวอามามีก็จะเรียกว่าอเมริกากันที่ครับอามาก็จะ demand driven เนี่ยที่เดียดเราใช้กันตัวไลน์มีตัวนั้นมีจะ supply driven นั่นก็จะเงี้ยมันที่โดน essentially state มาที่ share ตัวกันเนี่ยเป็นที่ง่ายกว่าสองตัวtapi yang ka 10% ka tidak 40% nanti ya tapi yang ka MI sa akan tim assess itu kan kalau ni kan scheme pa mai ka pa mai itu jadi mau ko yang mau sentra scheme ni ai relate betul ni sangat idea itu kan kalau kan kita kalau yang in happy Islam itu kan dia tapi yang kan wo itu saulu pada那边底下去说明你，那么这内科你们啥都不懂，你知道吗？他也讲 financial institution bank 这边不看生意，落户多某些 security 人在掌握的，今天第三个人在，他也讲，哎，慢慢那个 linkage 靠我们这里，他们说的，这些啊，这些规模 farmer， 我哋都知道啦，你规模都做出发人。yang kita masuk food security, unless mengorban, ane dewa, pasal tu lah cuan infrastructure ke, kita water bodies ke, yang team connectivity ke, warehouse team ta, kami buatkan most sudah primary ke tuan basic infrastructure, mana mau siapa yang nak yang kita tapi kan ini zasu ni pangaka, ini minimum mana ni. Mi za sum di pa tal ti ni kai na chuan na tal ti ni mi za sum di pa ka chuan nge nge tu nga yan ta ni sala kan mi za sum di pa ki cheng lo ma se a za sum di pa ka an chen lo da eta job ka over ka alla ke ko don na ko ko don lo ma se ka chot na pa benefits na pa kan ni ta kita kalau kita kan sebagai sekarang tuan ini logo dah kart ni pek dunia masih yang harus senang baik kart itu obat pek kalau jual ini sopan macam ini lah untuk kart itu kart apa di situ dia obat pek tu dia apa kalau masih
นี่สอบประกาศสู้กันเนี่ยมันที่ได้ยังจะสอบประกาศสู้กันเป็นไงเนี่ยตัวเจเนี่ยเป็กเราจะชวนสอบประกาศสู้กันอีกแล้วชวน compensation กันนี่อันเป็นตอนตอนเจ้า Yung zona na ang compensate ng tuwa. State ni to. We have a state in the Canada siyang kaya rules and siyang leng mo ni base ang kami at so along mo man ni som lu ka ton ta ni na lang pa tu na lang pa na tu na ka pite te so Teki na buse kun lai te lo va te. ni rule sen na ka ye mu la ka so ba se ka ko ni na ma ne professor la pi ka no so ben ji ka ni सरकार का ये सीएम तो देखा तो लोग जो जो हुआ है ये ना तो खर्च लग पा है खर्च लग पा लोग का कुछ ना हुआ हम सब कुछ देखा लोग या लोग ये देते हैं कि ये को का ये लोग देखो तो जो हुआ need based location specific का उनका था माय दोनों सब कुछ देखो का असल जो वो फादर बाम पानी ये से वो ना हुआ है हाँ वो फादर बाम हुआ येเป็นตาอันที่กฎหมายดูดีดูว่าง่ายตรงसरकार मेंอันโตตรงนี้committee พิจารณาเรื่อง committee แก้มองตัวตา decision steering committee เขาติดข้าวเตียงข้าวนั่นหมายถึง सरकार หมายถึง hemi schema thadeu mai chu kan na tho te kar tina kan na tho kha atar chuana le digital antinan tual chung group te kan neya khami akhan kan na tho te kan da nge ngai to ni hi thalle ing ku sia I chen ka da chuan nang mani punin lo thi na nga na tar le na in mil lo de na thoi in mil lo de poisa ne in mil lo de te atam ti te ta omani he ke ni te po bc te kan nia kan na thaber po kan ti big chuang lo wa ko sang sanga hian tiang hi tam em em a hemi vpg ramji hianin na tho transparency le zwal na corruption a thei anga system dik zok manga nuai bo na nuai re na ti dik na aron her chwa pui tur po hi anga le lom to khop mai imon national payment portal hi oma khata tang khan state khan in lo ho zong zong khan the thata khami khan national payment portal tang khan account a khan ron da lu thin se sarkar khan tuna chuanin a matching share kha pek vedon mya wangin matching share kha lo pitlai theita ni state khan a pek tlai so da lut tlai do na kha ta khan state mo put na kha alian be sok to don na tho tur hi chi sang sang enge ni pom thei chin na tho tur chi sang hi atam em ta vairam style te vairam type le mizoram type hi om sang ani dinang ke ni mizoram manga chuanin cement kong chhun te kha kan lo momo em vairam ma chuan an momo em lo ta vairam ma chuanin enge ni canal ang chi te le tui chhun chwa lai te le an tere sa hemi pyramid ang type deu han lai te an momo em tuin lak chhuanan katiang ang kha mizoram base deu le khianin work plan hi an siam thiam em rural development department a thok tu te hian mizoram momo ang hisap khan kan tianga vairam ko chuan an momo ang hisap in an ti ve menga mizoram a pokhani suyang khanin lo nei khel lo ti pon oma me ro chu lo nei khel lo ti pokha lo nei hnuai in lo ti pokha lo di vele zel thowa hi ke ni ti po thingtang kwa kan ni a khatianga na thom man nya lo lai ti kha aum ve tho ta ni mi na tu la lo in lo ve sung sung ta khanga kha chuanin video level a oma vla te lo om le ko tinawa en fia tu kha khami ang kha anin thiar fel thiam thei khop mai art department hin smart khop mai ka tianga chuan gram panchayat development pan gpdp akan nei vekta kum khata kan tho tur hi kan duang vekani khami akha na thina chuanin vok bul te kan lo thanem ta vok in sak te kan lo du ta thakata khan vok in te polo chwaka chuan tuna hianin tui khol na ang chi te lo ti chwak thar bele to ta scheme a hian tui khol na hir te lo chwak ta na thoka a har sabak lo ta ni kan khoma mu ang deuh zel khan kan thok chho tran tuna chuan video nuai hi kani nang lo em a kho thang le kho chak po kani nang lo chim le mar po kani nang lo wa video te hian an nuaya vc om ho te vc pon kan khwale tui te kan mamo hi kan in shetlang ton thang renga khata khan video nuai a khan kan mamo ang zelin kan thok tlang pui
chu tiang chuan ani chhogaring shit Bharat theng tur chuanin mason India theng tur chuan state ma kan son angai Mizoram in ma son lo chuanin India ram pui ma son thei bik lova mo phurna kan nei len zia hi kan insia ti ahun ve tak meu to a faisa o central tang lo kala lom he te chu central a wiom lo tiang chi ril ru awang hianin mason India hi kan theng thei lo ani ti hi mithiam ten finance commission team te le khami niti ayok team te sang sang in zir chian na hianin state hian mo phun nan la ko hun le to ni ti kha an hu ani state sarkar ko in mason kan du chuanin te phung sang sang pui mo an hom ti chho zel do na maching share na na te chu an nei theang luna po road fan po vai bel che tam tak lut khom thelo mole kum khata chuan mo i zona pakhat kha kan chang lo ka matching share chung chang pi ka khan I keini northeastern states le Himalayan state kan tiang chi te hi chu 90-10 ani do na chuan India state dang zong hi chu 60-40 na kalang chuan union territories te ro chu fully funded ani state level steering committee kha anna din don ta chuan tuna han ombudsman hi active takin an omme ka ombudsman a hian complaint po hi atam bevial to zoram anga po hian khami po kha la chhonga thil thate ka chuan ring chho ve zelanga chuan matching share chung changa hianin kan soipo to a material component hi mini zai lo nei na akentel material le na material component a hianin 25% matching share ani hei po hi state sarkar hian tuna hian kan pe thei sa zatani kan bu chuanin kan pe thei kan du lo chuan kan pe lo thei du na willingness kha mai mi puite ma son kan du chuan kan pe thei mai tur nyang chu an pek thei lo te chuani din thangram kan nia tu ma hi la thu theng lwareng tur kan om bik le ne mole na chung chang a kha nor le sau da ti te a da kha ai nang lo the ti lai a khan hemi ekta hianin til pakhat pe mo de wan da simi hemi ek noya hian na to tur zat ve 50% aya tam hi gram panchayat VC kaltlangin direct in tho ani yang ti in dan a oma so cho theta hianin gram panchayat VC kan ti khang ho an ma ni level a khan an na tho tur le khami chol 60 days chung changa kha khami chung changa poka 50% nga hi direct uncontrolled thei dona wang khan kha ka chu an ma ni VC level a khan an ma modana zerina rama le ami puite ma mod na zerin 60 days ka chu kha ka chu an ma di an settle thei mai karing chuan dil pakhat ka settle du za wat chu kan political party one out 10 khat te hianin amminga hianan boya BJP kan ni wang hian ram ti lai a khan soi thina ram ti lai te khai soi fia train ka hia ram ti hi rozgar or ajivika mission di na nia chu English one employment and livelihood mission ania hian sakhona ko lo phim ram hian tawang chuan sakhona ang zonga a party in bayang kha tren khat idan ti hi anla khia chen lo wang de ning ka khia chu mizo tong chuan ka thiamang to ken han let teila ta tho tur le ezon na atana na siam tura thutiam tin hemi Viksit Bharat Ji Ramji hemi na meaning a hemi zo tong chuan na tho tur le ezon na zuizel tlak tur na siam tura ekta hi siam ande chu Ji Ramji ti lai kha kan soifia du loka tren ka tan chuanin set thiam thei mai theya maro chu political party zonga in pe na om chuna wang hian ta hian soifia ngain ka the kan soifia tel kham ni ole kan topic ni lo ma se zona helai hi poi mo ma achan chul chakma autonomous district council pi ka soi du chu governor khanin sarkar ne in thak pei lu tu ka hi autonomous council a hianin sarkar na ngiang khat om theina tur hianin governor hianin mala na sa CADCB ka phejon kan thap ka nga tharukal ta khan governor rule dain council chu suspend ani a chuanin khami chung khan ne china pakhat karon bel du zeu chu governor in inquiry commission a din ti lai taka kha 6 schedule area hnuaia hianin governor hianin 14 para hnuaia hianin one man inquiry commission adin theiani chumi mang chuanin thil an lo ti diklo emo corruption te emo kha one man inquiry commissioner ina corruption om ngei ani ti fin fiana nei chunga governor hena report a thelu chuan
governor chuan in kha council kha a dissolve mai turani ti ania chu wangin khami thloruk chung khan governor hian inquiry commission 14 paran hoya hian adin lo rim governor in ama mi mal thanhem ngai ne in I longtlai dc mangkhanin inquiry commission one man inquiry commission ni chialo thil tiklo hi a omemti finfia turin ama thanem ngai ne in inquiry kha akaltira chutiang cho report po governor chuan a mungei to a khami report a khan thil tiklo hi a om ngei ani karinga tuna governor ina ZPM in MDC somparuk kan neya tuna chuan CADC a hian sarkar na chaktakin kan kalpui theye tin council of ministers ten an ngen nu point governor chuan in thil tiklo om nia asia da wangin keimarin dana chuanin thil tiklo om ngei ni ti asia da wangin chakma autonomous district council a hian one man inquiry commission hi atir karing governor hian mo chuan lai autonomous district council chungchang bi kha po ani tho CADC le lai autonomous district council a hian sarkar na ngiang theti om theilowa chuan atira MNF le congress in tho ho nan ziaka mase hun rei lo te chungin kha tho ho na kha tikhan an triat le chuan MNF le ZPM ten an han sign le a chuan chumi zo kum nga chungin pathian ming lam tak mian kum nga chungin thok ho turin agreement tan an ziaka mase kar le rei lo te chungin MNF party chuan ZPM ne na an tho ho na kha tikhan an in withdraw le chuan governor ina a vei ber chu he autonomous district council a politics te nomlo tuk ti mai te ang sarkar ne in thla renga hi tak a chuan governor hian a vei ni mani CADC chungchang a helaya ke ma ngei pon press conference te ka ko le to a khang press conference a po khanin ke in comment ka pe ni kha governor chuanin sarkar na hunung jok kalma sata ten he na acha chu tuna tanga autonomous district council sarkar ni in thak le ni chuan in council hi ka suspend don cheu ni ti in Rasik Mohan sarkar apian don Molin Kumar sarkar apian don kan governor chuan MDC ten he na kan chu thu chu asai ani chu tiang chen chon lai autonomous district council te po hi governor chuan a vei MDC te po a ko fek an vai in an kalam me ro chu ka thalo ma sa then a tam zo ke ro chuan kala tikhan governor in amal te pon incomplete aneya chu tiang chon governor hian he council sarkar ding tu rehi sarkar nget in thang me tu ni tolo sarkar na din thei ngei na turin tu na hianin LADCP ka he chon governor hianin mala me kani chu governor pe chu constitutional head ani na ang hianin mi tam tak hian governor hi BJP mon te thina BJP ni lawa Mizoram governor constitutional head berania MDC pangaten ZPM MDC pangaten BJP minzom le te po ka ke ni chuan ke mani a hian tun thleng hianin indoor na mo engma nei loin CADC an vakala chu tang chu BJP khan zom ta ringot ani chu wangin en tin ngan kalpui zel don ke ni chuan kan hriat pui lo I zona kan changa sarkar na ngiang hetin tur din thei ani nan hianin ke ni pon thei top ma kan la kha MNF le ZPM ina tho ho na an zia khan ke ni BJP MDC pani pe chu kan tel tira ni kha sarkar na khan chief minister ne na pon representative te kan tira lai autonomous district council area hian sarkar na chak tak sarkar na khet din ani theina turin ke ni BJP MDC pani te chu he sarkar ning coalition a hen kan lo tel ve don ni tin chief minister po ne na pon kan thlen ani ma se chumi kan thlen nu ni rei lo te ni tu mania MNF na thanin withdraw le ni kha chu wangin he chuan na china izona anti defection law lai tak hi apoi mole to ka ke ni BJP party a bikin Mara autonomous district council area shwai tu tele ya BJP party sim hian he anti defection law hi chu angai poi mole to ka a chan chu ke ni 6 schedule areas council om te hi India ram puya som kanom ta ma se Supreme Court khanin heng autonomous district council te chuanin 6 schedule noya autonomous district council om te hi chu 10 schedule hian hmang ve theilo ni ati tlatawangin voin khan hianin
ti hian tu na te kina Congress party tang kan thlang tlenga atu ka party dang an kal le hi chu convey ani hi mi ti top na tur cha 6th schedule amendment hi angaya chumi 6th schedule amendment a thlen theina tur chuanin kum tin hian voi thum delhi a hian delegation te in tiring kan kal thla thina ni tuna zo 125th amendment bill parliament a introduce ani to a hemi 125th amendment bill parliament a pass ani nu he chuan anti defection law te hi kan hmang ve thei to nga heta thla in plan kwal reng to po hi om to don lo ni ke ni bjp chon he hi kan support la tani ti kha e kan soi du ni ka lo me